Ngapdes sobai pi ke parlok ke bistana ban page yak de video ha ke channel. Ka semi-final ha ka US Super Cup ka ban salong lashai mynstep. Ka jingele ka US Super Cup semi-final lashai mynstep ha ka por Saul Lipo M ha TQL Stadium hapdeng ka klub Lionel Messi ka Inter Miami Persha ya ka klub Cincinnati. Kanai ka jingele kai kalong ka ba itnat ba wat lada ka klub Inter Miami ka don hat traidu hakami ya king point haka majas Soccer League na ka Eastern Conference. Hendrai leng ba ka jingdon Lionel Messi Sergio Busquets bat Jordi Alba. Kanai ka klub kala kiuken san ba haka bakalala sendon ban yukuri kan namladu haka likop mentaka samoy. Bat haka juga por ka klub Inter Miami kala kiuru haka power ranking jong ka majas Soccer League hadin ka jingsoyo Messi Sergio Busquets bat Jordi Alba na ka kerdan ka ba arf kendai kala kiu menta syaka kerdan ka ba bat haba pai syaka klub Cincinnati kadai ka wei ka klub ka klain borba MSL namar ka don haklidu haka mit ya king point ha majas Soccer League na ka Eastern Conference bat ka ba don haka kerdan ka ba ar haka power ranking jong ka majas Soccer League menta ka samoy kumta ka jingele kai kan long lese ka jingele kai ka ba itnat tam menta ka samoy hari Amerika kamtam hapdeng ki klub jong ka majas Soccer League kata hapdeng ka klub Inter Miami kabron ya kirangele kai ki ba pau kuntub ya Lionel Messi Sergio Busquets bat Jordi Alba Persha ya ka klub Cincinnati kabade ka wei ka klub ka baklain bor ha MSL kabron haklidu hakami ya king point menta ka samoy tengin sasaki lashai mynstep haka por Saul Lipo M ha TQL Stadium mano ba job hapdeng ki artli ki klub ki baklain bor na MSL ha US Super Cup semi final bat hato Lionel Messi sashin ula nem ban yalam ya ka klub Inter Miami ban poi shaka final haka US Super Cup menta ka samoy bat yakito ki parlok ki bakwa ban pej yaka jingele ka US Super Cup semi final hapdeng ka klub Inter Miami Persha yaka Cincinnati bat kamtam yakito ki parlok ki bakwa ban pej yaka jingele ka Lionel Messi naka klub Inter Miami pila ban klik yakane ka link kabadon haka description bat hapo ka comments box jong kane ka video te parlok tang ki kubor ngangej ba pila sengutu gen sai kendu hakwe pat ka video kublay shibun